aho niho naherukiye ubwenge. Nyuma yaho sinamenye ikindi cyakurikiye. Ikintu gusa nagaza mbanza bagaza bavuga ko nari narabuze nkanuka, byari ibitaro byagaza byinjiramo uwawe gusa n'inshuti yawe niyo bakubagaho iruhande, kuko nari maze kunuka ibitaro byose nari nsigaye mbinukira. Icyo gihe hari mu ntambara, nta ndege zazaga, byari bigoye. Ashiraho akantu k'agatambara imbere yanje, ariko aza kumbwira ijambo, ndibuka ijambo yambajije, arambwiye ati mubyeyi, ati yabimenya ntaba yuguruye. Ko yambajije, yambwiye ati imbere yawe kubona ku nshusho, atubona uri muzima, atariko imbere urega ikopo, warashize urashira. Ambwiye gutyo, mubwira ko Imana yankuye mu Minembwe kangeze i Bukavu, bakamvura. Abasaza baje kukureba, abasaza barinjira, bamaze kwinjira basanga byambitse aho. Nari ndimo anesthesie ya kabiri, ya mbere barayiteye, niko nababwiye, ya mbere barayiteye irashira, atangira kubaga ndumva neza. Kabaritima yo baza babaga abona, naje numvise kwimbugita ingeraho, ndamubwira nti uranishe. Arambwira ngo ansubiza mu indi anesthesie, nibwo yasubiraga gukora, ariko abikurikije nuko yasanze meze. Icyo yambwiye ni iki, yarambwiye ati umuntu wakubaze wa mbere mu Minembwe niwe wakwishe. Ati umuntu agira amara abiri, ubura bunini n'ubura butoya. Warwaye amara manini niyo warwaye, aba ariyo batema barayamara. Igice kimwe baragipfundika indani, icya kabiri bagisonera hano. Tugiye gutegera ubuhamya bwa mwene data. Mwene data mureba muri kamera zacu, umuvandimwe wanje afite ubuhamya bukomeye yifuje ko yasangiza abantu. Ni umuntu wararwaye araremba, aja muri koma igihe kirekire, kandi ahantu bigoye kugira ngo abone ubuvuzi bwiza. Ariko nyuma yo guca muri ibyo byose, nk'uko muza kubyumva mu buhamya agiye kubaha, mu by'ukuri Imana yamukuye ahakomeye. Tugiye rero gusangira ubuhamya bwe mu mwanya utari munini cyane. Nibuba burebure turaza kuvugiramwo ibice bibiri, ariko yifuje ko ubuhamya kuva arwaye, ukuntu yarwaye, ukuntu yabazwe inshuro 3 zose niba atari 4, hanyuma kugeza akize. Rero mwene data, reka nguhe umwanya ubyivugire ko ndanga kubivuga, uganirize abantu, ubabwire iby'Imana yakoze, ubabwire aho Imana yagukoze, aho Imana yagukuye. Urakoze cyane. Ubwo watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Karibu. Urakoze bwana munyamakuru. Jewe nitwa Tayoberwa Kavuganyi, ayo niyo mazina yanje. Ababyeyi bari ruguru, umusaza yitwa Serukiza, uwo niwe mubyeyi wanje. Uko bavuye kubivuga, mfite ubuhamya nyine bwanje bw'ukuntu narwaye indwara intunguye. Iyo ntagiraga mu buzima bwanje, n'ubusanzwe sinagiraga n'indwara nyinshi, nagiraga indwara bene izi ya malariya, nayo
niharariye nyisangiye mu rurenge ngeze bene mu Mishasha niho nagiraga malariya ikamfata ariko igihe gito, ariko iyi ndwara yamfashe intunguye kandi mu bihe bigoye, mu bihe by'intambara twarahuye nazo twimuka tuva iwacu aho twari dutuye mu Biziba tuja mu kandi karere ka Kabingo mu muhana w'Inyawarimba, umuhana wa Sepake, aho niho twari turi hari mu mwaka wa 2021. Icyo gihe nicyo gihe indwara yamfashe ndibwa mu nda cyane kandi kamfata ndi mu kazi kanje gasanzwe, kambabaza kugira ngo ngere mu rugo cyangwa ngere ku bitaro, batabaje moto ikaza ikantora ikangeza ku bitaro, ubwo nibwo iyo ndwara yamfashe, bangeje ku bitaro ndaruhuka. Ndibuka n'ubwo munsi nageze mu bitaro icyo gihe ntabwo nabirayemo kuko nagezemo bampaye umuti numva ndakize, numva ngize akabaraga, nabirayemo nasubiye kuzamuka ndara haruguru wa Nyarusuku, umupasiteri witwa Kamundara, umunsi niho naraye w'itorero rya Kadesi paruwasi ya Rugabano, aho niho atuye. Bwakeye mu gitondo mfata inzira ndataha no ku Kabingo, aho nari ntuye. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara nagize igihe kandi cy'umwaka wose muzima, kuko icyo gihe nafashwe hari mu kwezi kwa kabiri, ubwo nje kweneza muri kwa kwezi nafatiwemo kwa kabiri kandi 2022, icyo gihe nafashwe kandi n'iyi ndwara. Iyi ndwara imfata imbabaza cyane, ndibwa cyane. Ndibuka hari mu gitondo nijoro wari mu rugo, papa yari yaraje ku bitaro, murumuna wanje yari ku bitaro, hari mu buzima bugoye bwa ziriya ntambara twari turimo, ariko icyo gihe mfatirwa ndi mu rugo, hari mu kwezi kwa kabiri duha dutemera ibishimbo, ubwo nibwo icyo gihe nafashwe. Ndibuka ko nasize cyajije umupanga wanje ndawusiga, abo twari turi kumwe barabyibuka, narababwiye ngo nibakomeze bagende nanje ndaje. Icyo gihe nafashwe mu mwanya utari muto, mu masaha 3 ya mu gitondo nari ngeze ku bitaro Generale ya Minembwe, niho banakiriye baramvura, bagaragaza kunitaho ntibashoboka. Ari mfite umuvandimwe w'umuganga uvukana Nyandebwa, baragerageza bakubitamo imiti wapi, nkumva uburibwe bubaye bwinshi, nirigwaho. Ariko wenda tukiraho banku wibutsa abantu ufatwa wafashwe gute? Ni nk'inzoka yakugugunaga, wumvaga umeze gute muri wowe? Numvaga ari nk'inzoka, yigaranzuye mu nda, numva ari nk'inzoka indya, niko numvaga. Numva ari nk'inzoka. Muri ubwo buryo bagerageje kumpa ibihuru muziri iwacu, iyo waribwaga ukumva nk'inzoka, hari igihe baguhaga bagateka amayani mu karu bakaguha urebe ko kwituriza, cyangwa ibene ibi bihuru birura bakabiguha. Ibyo baragerageje ntibyagira icyo bimarira, bitanja ku bitaro. Ngeje ku bitaro nabyo ntacu byamariye. Ndibuka ko nageze mu bitaro mu gitondo, aho nari ngifite ubwenge, bagerageza kuntera amaserumu ntibyashoboka, uburibwe buba bwinshi. Nirigwaho ndaharara, ndarana n'abavandimwe. Bukeye mu gitondo bakomeza kunyitaho abaganga, nirigwaho kandi uburibwe ari bwinshi cyane, mu buryo
abantu baza bampunga bandayeho kubera uburibwe nari mfite. Ubwo mwanya dogiteri arambwira ati abwira iwacu wari ungwajije umuvandimwe nababwiye muganga Ndebwa uyu muntu afite indwara yo kubagwa ati bishoboka tumubage. Bishaka kubanza kumugora ariko ngo bigeraho ubona nta yindi solution nta yindi nzira yari ihari, ndabagwa. Maze kubagwa numva merewe neza ndaruhuka, nagize nk'iminsi 3 ese baje kukubwira ko indwara yabonetse bagiye kubaga yari iyihe? yari indwara ngo yo mu mara ngo yari yizinze, niko dogiteri yambwiraga, iboneka ko bagomba kubaga bakayacamo. Bantera anesthesia generale. Utaragera kuri icyo gice cyo kubagwa, sinzi neza ko wenda abantu bababwiye ko icyo gihe bari mu Minembwe kandi hari cagiye mu ntambara 2022. Icyo naringize nkubazaho, mu Minembwe uyu mudokiteri wari ugiye kukubaga yari asanzwe azabaga izo ndwara zari zisanzwe zibagirwa mu Minembwe, cyangwa se nawe yakubaze kubera kuba urukundo agira? Uwo mudokiteri njyewe nari nsanzwe twari dusanzwe tuzi kwa haba aba mu Madego akora, ari umuganga ukorera muri generale ya Minembwe. Umugabo nibagiwe n'izina ryiwe, ariko niho yarakoreraga, ariko yari Bukavu yatumwe hariya. Kuko kandi niwe wari mukuru w'ibitaro, niwe wari mukuru w'ibitaro, niwe wari dogiteri. Urumva niwe wambaze, kandi iyo ndwara yari impanzeho ntabwo nari narigeze kuyirwara. Ariko ampimye avuga ati ufite indwara yo kubagwa, namara yizinze. Barambaga ko nari mbabwiye. Umaze kumbaga numva ndaruhutse. Ikintu cyabaje gutinda ni ikinya cyangizemwo igihe banteye generale, anesthesie generale, numva imaze imbaraga. Bwa mbere bwanje kwiterwa, bwa mbere bwanje kubagwa, kurwara bene iyo ndwara mu buzima bwanje ntabwo nagiraga n'indwara bene izindi zinyinjirira. Niyo yari imfashe, niyo yatumye imbagwa nyine. Maze kubagwa, maze kuruhuka numva merewe neza. Icyumweru cyose nari mfite ubwenge, kugeza igihe banzaniye akayi ku kajiko ndanywa. Mbaye aho ngaho icyumweru cyose, baza kunsura imuhira, abantu baza binjira nkabamenya. Abapasiteri banje baransuye bo mu Zinda, barimo Revera Manuel, barimo Pasiteri Dizon, barimo Nkunda, barimo Mugambwa, baranshuye. Inshuti zanje zaranshuye. umusaza Diadoni Muzehe yaradusuye cyane, aransura cyane, yaranansengeye. N'ubu ndamushimira cyane. Bimaze kugenda gutyo, bakomeza kunyita abaganga, kugeza icyumweru cya mbere gishize, icya kabiri ngo gishire, mfatira icya gatatu batema inyuzi. Aho nari muzima, nari ntangiye gusohoka, bakanshira ku kagari ngasohoka, ngafata akabando, mva ku kagari mfata akabando gasohoka nkaja hanze, asubira nkota akazuba nkagaruka. Nyuma yaho ko bagenda bakurikirana, dogiteri ati umeze neza, yasigaye icyumweru tuguheza imiti, uja kumwera mu rugo, nyuma y'ibyumweru bingaho uzoza ugaruka uje muri controle. Bwa nyuma aja kunsezerera, asubiye kundeba ati tumeze neza, nsubira mu icumbi narindi. Umuvandimwe wanje ujya w'umuganga Ndebwa nababwiye araza, aramubaza ukuntu abonye, amubwira ko nsubira kubagwa. Yari abikuye kuki? Hari ibimenyetso wabonye byakugaragayeho byatumye bivuga ngo arasubira muri operasiyo yakoze?
nje ntavyo nari nabonye ku giti canje nta n'uburibwe wagiraga. nta na buribwe ariko iwe yasubiye kunsubiramwo agiye kundeba ati ntumeze neza ndagusubiramo ansubiramwo ijya kabiri muri ya nkovu ya mbere. Ariko nkwibukije gato wenda bimaze iminsi utangiye kuzibagirwa. Ndibuka ko ukize watubwiye ko wasubiye dogiteri yafashe umwanzuro wo kongera kukubaga kubera ko igikomere cyari cagize infection yego kikagaragaza amashira akaza hari ahantu bamaze guca inyuzi amashira yazava ubucafu bugasohoka inyuma. Nico catumye dogiteri afata umwanzuro wo kuvuga ngo bongere bagusature bishoboke ko mu ndamara batayafunze neza. Wakomeza naho arangije ubwo none wafashaga umwanzuro wo kongera kukubaga inshuro ya kabiri ndabagwa. Naherutse ninjira muri sale yo kubagwa ndabagwa arabaga arasura arasatura arahuruka. Nyuma yaho ahamagara muvandimwe wanje aramubwira ati ngo arananiwe arahekeje ubwiwe ubuganga bwe arahekeje asigaye azana ibande ashiraho adasonye ashiraho ipenzi arafatisha. Naho kandi urasimbutse uzi ko umaze gusaza ukuribagirwa amaze kugufata umwanzuro wo kukubaga inshuro ya kabiri amaze kugusatura yasanze mu nda waraboze. Noneho mu kubora ahantu cagihe mbere bakubaza maze basanze amara yarizinze barayaciye barongera barayahuza arasona. Muri kwa guhuza amara bayahujije nabi bituma agira infection bituma bongera kugusatura ngo bamare kugusatura asanga ivyo mu nda byaraboze. Wokomereza aho noneho amaze gusanga byaraboze abura ukuntu yongera kubihuza kuko amara bari barayaciye kuyahuza biramugora kugira ngo yongere ayahuze asone yongere afunge. Nibyo byamunaniye ngo bimare kumunanira aracika aravuga ngo arananiwe arasohoka gusiga udafunze. Wakomereza amaze noneho ntaramira muri ubwo butayu muri ibyo bitaro bya Minembwe amara igihe tugenda aheruka ko yambaze mara ibyumweru 3 mbaze. Aho niho naherukiye ubwenge. Nyuma yaho sinamenye ikindi cyakurikiye. Ikintu gusa nagaza mbanza bagaza bavuga nari naraboze nkanuka byari ibitaro byagaza byinjiramo wawe gusa n'inshuti yawe niyo bakubagaho iruhande kuko nari maze kunuka ibitaro byose nari nsigaye mbinukira. Icyo gihe hari mu ntambara nta ndege zazaga byari bigoye. Komeza. Bigeze aho ngaho biba ngombwa ko ivy'Imana ije ikora haza indege izanye bya seni babaje gutora amatora ya perezida Gisegeti nibwo iyo ndege nibwo yanzanye kunkura mu bitaro banshira muri ambulance kugira ngo inkure mu bitaro ingeze ku kibuga. Reka ngusubize inyuma gatoya kugira ngo abantu barusheho kumva icyo Imana yakoze. Uyu muvandimwe amaze kubagwa inshuro ya kabiri muganga bikaza kumunanira asanga mu nda yarangiritse yaraboze. Muganga yabuze uburyo ngo yongera kumusona gucamwa yamara ngo yongera ahuze kubera ibikoresho bike wenda sinzi niba ari n'ubushobozi buke competence. Byabaye ngombwa ko muganga mu by'ukuri avuga ngo arananiwe kandi ananirwa nta muntu umufasha avuga ati jewe hano ndananiwe ni mumushire dogiteri runaka wundi niwe warakamazi muri ibyo bitaro. Noneho umuntu amusigaho aragenda amusiga adafunze mu nda. Umuntu yicaye aho ngaho sasa yahicaye hafi amayenga 2. Ayo mayenga 2 barabuze indege barabuze uwo kumusona. Nico gihe yanutse aranuka ibitaro baramuhunga
nta muntu ngo wari ukicinjira mu cumba yari arwariyemo, yewe byageze n'aho araga, bigera n'aho araga. Uribuka igihe twoherezaga mesaje ko byakomeye ukuntu hari wari urimo? ndabyibuka aho niho naherukiye ndaga abari hano muri Kenya, abari Bukavu, abari Burundi, sezera n'umwana wari hano yari kumwe na nyirasenge, kuko nazanye ubwo buzima bwanje bwarangiye. Bigeze aho ngaho, nyuma y'icyo sinasubiye kuvuga. Icyo gihe hari yashize amahinga atatu ni yarashize. ukuvuga ngo yarashize amahinga 3 warabazwe, dogiteri biramunanira ntiyagufunga. Yafunga, namaze amahinga 3 mu nda hadafunze, hari ibande gusa ariko hadafunze. Ndabora kuko bagazanagaza mbona baguma kuzinga gusa isazi narambujije, ukabona gusa ndebwa karagira gutya azinga isazi. Nyuma yaho Ico nico gihe wagiye muri koma? Nicyo gihe nagiye muri koma. Ico reka nongere mfashe abadukurikiye, ico nico gihe yagiye muri koma, ngo amare kuja muri koma. Indege yari yarabuze, tanzira yari ihari imuvana ruguru mu manukane wenda bamwikorere. Murabizi 2022 ukuntu iwacu hari hameze, nta ndege yari ikigenda, ibintu ntibyari byoroshe. Tanzira y'amaguru yari ihari, ni ukuvuga ngo we yari ategereze urupfu gusa. Kubw'Imana yo mu ijuru yaje kuzana indege batari biteguye, batari bazi aho iturutse. Umuntu yaragiye muri koma atakimenya uwinjira n'usohoka. Nico gihe haje indege noneho ambulance iramufata imugeza ku ndege. Urumva ntiyarakiye abyibuka, bamushira mu ndege, barongera indege iramujana imutura i Bukavu. Noneho wenda wakomereza aho ngaho i Bukavu. Maze kugera i Bukavu, kuko mu kuza mu ndege nje nta makuru namenye, naje kwisanga i Bukavu maze ibyumweru nka 3, ubwenge butangiye kugaruka. Ndi muri generali nkaza mbaza aho ndi, bansobanurira abavandimwe bari baje twari kumwe, nibo bansobanuriye bambwira aho ndi. Mezwa ndavurwa n'umuganga wanitaye, umuganga nasanze aho hantu muri generale, yanitayeho cyane, akomeza kumvura anitaho. Rero narashitse barasubira kandi barabaga inshuro ya 3, inshuro ya 2. Umuganga wo mu Minembwe yambaze 2 ngo ashike mu Bukavu arabaga inshuro ya 3. Atemagura ibyaboze byose, aratema abikuraho, arasubira arafungaga. Nibwo namenye ubwenge, nsanga ndimwe amasonde imigozi 6 yandimwe, yanaza ndeba karebesha amaso yanje. Uwo dogiteri akaza akanyicara iruhande akambaza amakuru, akambwira ngo ese, kuko yazambwira ngo mfite isonde y'amezi 6. Icyo gihe nashitse i Bukavu mu kwezi kwa 3 ku munsi umwe nama ngushinga kwa 2022 na 3 nibwo nashitse i Bukavu. Nama ntangira ukwezi kwa 3 amvura, arambwira ati kuva yabaho agize imyaka 35 azabaga muri generale ya Bukavu, ntarabena muntu umeze gutya. Kugira ngo uve mu Minembwe wenyine, ubagushire mu ndege indi dasonye, unyure mu kirere, ugera indege yiture, uze hano muri generale. Sinzi niba hari abo byumva, tabo byumva ukuye nanje kubidantangaza ukuntu uriho, tuzapfa. Niko uwo mugabo yambwiye. Izoga nizo bitangaza Imana yakoze, abantu bataremera ko Imana iriho. Nuko ambwiye atyo, akomeza, kuko yari afitemo amasonda, arambwira ngo arankuramo amasonda 5, asigaye mwimwe y'amezi 6. Ndamubwira nti se isonde y'amezi 6 ibaho? Icyo gihe hari mu kwezi kwa 3 utangiye, arambwira ngo uzayikuramo mu kwezi kwa 9. Ati
ati ibi simbizi kandi mu buzima bwanjye sinarwaye, niko namubwiye. Isonde y'amezi 6 ibaho. Arambwira ngo harimo nasanze abandi barwayi babiri iruhande rwanje n'iburyo bwanje, hariho abandi babiri. Arambwira ngo umwe ari mu isonde y'imyaka 2, uwundi y'umwaka 1. Ati wewe w'amezi 6 uzicara hano ku nshuti yawe amezi 6 agashira ukaruhuka ugakira. Ati banza urebe bano bavandimwe bawe bagwariya. Sinasubiye kumubwira, namanturaho akomeza gahunda ziwa mvura, kandi uwo muntu yanitayeho kabisa. Imana izamugirire neza. Anitaho aramvura. Ukwezi kwa 3 kurashira, bantera imiti, bantera amaserumu. Urumva gatakintu nashiraga mu kanwa ni serumu, niyo naryaga, niyo yari amazi. Ukwezi kwa 3 kurashira, ntangira kwa 4 ku minsi 16 nibwo nasohotse ibitaro muri General ya Bukavu. Nicara i Bukavu nyine ahantu hitwa mu Ruziba kwa Pasiteri Semuroro. Aho niho nicaye ndi kumwe n'abavandimwe, murumuna wanje wansize na data yari ahari. Aho niho nicaye mu kwezi kwa 4. Kwezi kwa 4 kurashira, ndifite ya sonde. Nkomeza kuyijana, nkomeza kuyitemberana, nkayisengana mu masengero, shima Imana ko ingaruye ubuzima. Kwezi kwa 4 kurashira, kwa 5 ndi muzima. Ntuma ntangira kuramukanya n'abantu twasize ruguru, banyita amazina ko nazutse. Ayo mazina ya y'umugabo wazutse nindeho Lazaro. Iryo zina niryo mfite ubu nyine kuri none. Lazaro. Ubu ndi Lazaro kabisa. Narazutse. Ubu bamwe mu bitangaza ntibabimenya kuko abambonye abari ruguru bafite amatsiko, abaje hano bakabona hari ibitangaza kuko nje bambonye mu gufatwa kwanje kwa mbere n'ukuntu naje meze, byari bigoye kwari ugusezerana kuko ntazosubira kubaho. Ngeze i Bukavu, uwo muntu akora gutyo. Habaye mu kwezi kwa 7 nibwo haje umuvandimwe warungwajije ashaka kuzamuka ngo atahaje mu rugo. Twari twarasize abadamu bonyine mu ziriya ntambara. Ageze Buvira atashe, mwumvishe ibyabaye. Hari mu kwezi kwa 7 ku minsi 7 ahura n'abagizi ba nabi baramwica. Ubwo nari nsigaye ngenda ata gahunda uvi Bukavu na muzehe tuja kumushingura i Buvira gifite ya sonde. Nukuvuga ya sonde warayijanye? Narayijanaga. Nayijanaga kusura n'abantu, nayijanaga mu masengero, narayisenganaga yambagaho. Kugeza ngiye i Buvira nja gushingura umuvandimwe, ndamushingura, ndasubira mvayo, ndagaruka. Sinaba nkisubiye i Bukavu, subira i Burundi. Nja kwa Onkere Gitoko shop ni hatuye i Bujumbura. Aho niho nagiye. Mpamaze kuhashika biba ngombwa ko bagire kuko umuryango utegeka ko nyura mu bitaro. No kwicara amezi 6 ngo ashire ntanyuze mu bitaro. Bashakisha uburyo bwose banyuza mu bitaro Burundi. Burundi barasubira barampima, bambwira ko sonde ntacyo kimaze. Barasubira kandi barambaga, bambaga ubugira 4. Uwo muganga wambaze w'umurundi nawe ndamushimire cyane. Ubwo ugiye kubagwa inshuro ya 4 ugeze Burundi? Ngeze Burundi. Yabaza agiye gukuramo isonde cyangwa yabaza agiye kureba ko yabaze agiye gukuramo isonde? Kuko ni hamwe baza batema. Uwa Minembwe aho yatemye ijya mbere
aho yasubiye gutema n'uw'i Bukavu niho yasubiye gutema atema biriya byari byaboze. Uyu w'i Burundi asubira muri Yankuvu aguma aratema. Ampurutse kuko iwe yanteye ikinya c'igice iwe yakoze duhaturebana duhatuvugana ambwira uko bimeze, ngo aruhe abona ko anshiraho akantu amaze kugufungura mbere anshiraho akantu agatambara imbere yanje, ariko aza kumbwira ijambo, ndibuka ijambo yambajije, yambwiye ati umubyeyi ati yabimenya ntaba yuguruye. Ko yambajije yambwiye ati imbere yawe kubona ku nshusho atubona uri muzima, atariko imbere uri igikopo warashize urashira. Ambwiye gutyo, mubwira ko Imana yankuye mu Minembwe kangeze i Bukavu, bakamvura, ngasubira ikangeza nahani irahankura kandi nayo irakora. Arakomeza ninjiye ibitaro mu gitondo saa 3 nibwo yambaza. Navuyemo nimugoroba saa 2 gutya nibwo navuye mu bitaro, kuko yaranteye ya nesite zirashira ngo ishire ataramara gufunga. asubira antera indi nesite, indi ya kabiri. Noneho iya kabiri sinamenye icyo yakoze, kuko nagiye gusanga yarangije anshize ahantu, abona gukingurira umusaza na murumuna we Bishop Gutoko baraza bangeraho. Ari inshuro ya 4. Uwo muganga anitaho, atangira kumvura, atangira kumpa za meloni reka mbe nkusubiza abantu inyuma. Ndagenda nkwibuza kubera ko njewe amakuru wayambwiye ukiza ukimara gukorerwa mu operation hari ibintu bimwe wawe usimbuka. Mbibutse ko iyi kuri no nshuro ya 4 agiye kubagwa inshuro ya 4 ari i Burundi, umuganga mu by'ukuri yamubaze bakeneye gukuramo irya sonde. Ngo amare kugera kuri irya sonde asanga uburyo bamubazemo ku nshuro ya 4 yaragiye kubaga, asanga amara bayahujije nabi, niba ariko novuga, yani bamukoze nabi imbere takoze neza. Nico gihe yamubwiraga ngo yaza kubimenya ko ari uko, kuko ndabyibuka igihe yakorewe i Burundi ntiyari yarajanye, yagiye atabaye ku kibazo twari twagize ngo agere i Burundi, biba ngombwa ko aca muri controle, kuko yarasa n'umuntu umaze gukira. Baravuga ati reka baje ku muganga asuzuma arebe nibiba ngombwa ino sonde yari afite ayikuremo. Ngo amare kugera imbere asanga umuntu amara yarahuye, ariko uburyo bayahujije siko yarashize. Icyambere bari barayakase barayamaze. Ngo amare noneho kugira ngo atengeneze sasa ibintu umuntu wamaze gufungura nta kundi, niho yaza amubwira ngo yicujije, iyo amenya iyo aza kuba afite raporo z'abakoze mbere ntaba yamusubiyemo. Ariko nyine kubera ko yari umuganga w'umuhanga, arongera kandi arakatagura, nawe arakatagura, arahuza, aratengeneza. Urumva umuntu winjiye mu ibagiro saa 3 akabamo saa 2 z'ijoro, ibyo ari byo byose yari yagowe, yasanze ibintu bitameze neza. Nuko rero wa muganga arakora ibyo yakoraga. Nyuma y'igihe kirekire abantu bararambirwa, buri ubwoba buraba, yaje kurangiza nyine. Noneho operation igenda neza. Ndumva wakomerezaga abasaza baje kukureba. Abasaza barinjira, bamaze kwinjira basanga byambitse aho. Nari ndimo anesthesia ya kabiri, ya mbere barayiteye, niko nababwiye, ya mbere barayiteye irashira, atangira kubaga ndumva neza. Kabaritima yo baza babaga abona, nanje numvise ko imbugita ingeraho, ndamubwira nti uranishe.
arambwira ngo ansubizamo indi anesthesi, nibwo yasubiraga gukora, ariko abikurikije nuko yasanze meze. Ico yambwiye niki? Yarambwiye ati umuntu wakubaze wa mbere mu Minembwe niwe wakwishe. Ati umuntu agira amara abiri, ubura bunini n'ubura butoya. Warwaye amara manini niyo warwaye, aba ariyo batema barayamara. Igice kimwe baragipfundika indani, icya kabiri bagisonera hano. Ko uwo mudogiteri yambwiye w'i Burundi, Imana iratabara, ndavurwa ndakira i Burundi. Ndibuka ko nabazwe mu kwezi kwa munani ku minsi 7, ukwezi kwa munani kurashira, ukwezi kwa 9 kurashira, ukwezi kwa 10 ndi muzima. Atangira kumpeza ibiryo, ambwira ibiryo ndya, icyonwa, imbuto. Kugeza mu kwezi kwa 10 aransezerera, arambwira ngo ugenda neza. Ariko kubera ko inyama zizazikura, inyama ugomba kwitonda, ukabanza ukagera nk'imyaka 5 wicaye, inyama zigasubirana, uzabaho kuko nugenda vuba. Iwanyu ni mu kazi, iwanyu haragoye kubera imirimo mukora. Izo ni inama muganga yakubwira? Yazambwira kugenda iriya ruguru, uzashika ukore, ufate imipanga, uhinge, ugire gute, utarakomera. Ariko ubanze wicare usubirane, Imana yagukijije. Ijya nyine wambwiye yagukijije niyo yasubiye kugukiza. Aba ari kwambwira Imana irakora, ndasubira mbaho. Ubu ndiho. Abantu be kwiheba, abantu barwara baja mu bitaro bagatinda, kandi kuremba siko gupfa. Kuremba siko gupfa. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nje. Bimwe ndabyibuka kuko nari ngifite ubwenge. Ubundi bimwe ibyo nyine waca hambwira nibyo bimwe baza bamuhamagara, ukuntu meze bimwe sinaza mbimenya. Ariko kuba mpari muri iki gihe ndabishimiye Imana. Nawe urwaye we kwiheba, hari Imana itabara abayo, hari Imana ikora. Imana niyo muganga. Murakoze. Barakoze cyane umuvandimwe. Hari umuririmbyi umwe waririmbye nanone, ndagira ngo ni Theogene, waririmbye indirimbo aravuga ngo taho Imana itekura umuntu, aho wowe ugeze hose, ubuzima woba urimo bwose, taho uragera Imana idashobora kukuvana. Aravuga kandi ngo ntaho Imana itogeza umuntu, aho ariho hose ku isi wokenera kugera urwego urwo arirwo rwose, Imana yohakugeza. Rero muvandimwe wakurikiye buno buhamya, turagusaba kubutegera, wenda hari ico bwo kumarira kandi ubusangize n'abandi kugira ngo ba bantu bihevye. Mu by'ukuri uyu muvandimwe yageze kure nubwo ibintu bimaze iminsi yagenda bisimbagurika bimwe uko byagiye biba, ariko ni umuntu wageze ahakomeye, agera harega yirega no kwirega harya, ageraho araga umuryango, akavuga ko ndabona ubuzima bwanje bugeze ku mwisho, mpamagarira abavandimwe mbasezere. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru yamugaruye, iracagufiteho umugambi, kandi nawe hari ico yo gukorera, ureke kwiheba. Murakoze cyane, nakagaruka. Nimwifuza kongera kumugarura, twozamugarura. Ku bafite ibibazo kugeza ubu ngubu, utwemerere ubu buhamya ubusangize n'abandi kugira ngo babashe kubutegera nabo. Murakoze cyane. Ubundi ndashima ndamusa itorero rya Muzinda rya paruwasi wacu, ndayibaramukije cyane ngo isalamu nyinshi igihe kirekire.
urukumbuzi ni rwinshi, ndabakumbuye gutangirira kuri Revera Pasiteri Dizoni Kunda Mugambwa, sekireteri, mwese uko mungana ndabaramukije cyane cyane ngo mukomeze umurimo w'Imana. Ubundi kandi nanje turaho nubwo turino, ariko ibitekerezo biriyo muhira. Ubundi namenye amakuru kuko ku cyumweru cyashize cyo hirya mwagiriye ameza mu rugo mu Biziba, ndabyishimira cyane. Hasigaye muza mubibuka ubasuye, kandi ndashima kuko na Bidenegwa Kiriyari agishoboye kuragira izo ntama zihari. Murakoze, Imana ibagirire neza, murakoze cyane. Urakoze cyane.